Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Presiden juga seng Neutral Integrated Territorial Organization itu ubah don bok dekar ulong bagajing syak kemno ya ki dikot juga seng hadu kumbah nyungut kadai namar bagi dikot kidon kemen simile kaseng kan yale shua ban sei ki dikot ki bala syak kem ki pulit bat ubah don bok ulong bagi dikot ki babun kila mensau ha kajing syak kawang tirgas jung ki pulit bat kajing syak tir syak bom patar tentang kata henry ubah don bok ulah penrem juri ki bor pulit ki bala bom patar dak ki suloi ki dikot jong kaseng ha kajaka baki pulit kini keran dakaktin henry kini ki pulit kila bom batit bet hadu bakin da mensau Hito yang namar kadi. Kajing syakot kajungi mana kadai kat kum katu ka kamdai ka hajar kadai kat appearance kabamut pan lik mi thak lor ban juba pi kajing kli jongki police officer. Habai dai bat sopti yong bat ka west. Te hagapor bashim statement ngila keren da bashai ba kamdai ka uniform ngi ong nadu gujuti hadu ka patalon bat hadu ka shirt. Dekat kumba pila ibe naga por na du nam ar huway hadu menta mdon kanu kata objection bedai ni phong kitang ka t-shirt te maki pat kat kum ko ga 171 ki khen ba ka ka property ka jongki bat jongki bisa phong janjong andre hang to la tho sai hito wat tu logo ka ba pau sai ba tabo phong uniform ni pen itho ba ngi de kita ki hito ngim de kita ki we bat ngim de ki khawpot ni pen ibe ya ka ai ba kapok bapau bat kai ka basai te hang to la ya keren te ngi bu i kiting keliru balai pi pengat ngi ha kata ka section sispa nyu puwe IPC te nyong ki balai phim somon lang ki be mdai tangka hito ko phong west ndre hang ne hapo shlong pi ipon ha ki be phong ndu ki basai apsha hotel ini kita ki guard ini kita hato gitu ki permission balai ya ki RSS ki bopong itu ko patron kaki katur ala de pengat hoka 171 habara la thiru te ni na kalyan jungi nomor ba ke government kal ai sumoto te ngiru ngila ai ya katuka FIR persya ya ke RSS bat ya gitu ki bopendon kam lada ka an ke de bandong kumju yang ngiru tadi bandong kumju bakan no siliang bakin khot ban pha aper tang ya ka seng itu kata kajingnya keren dong pi. Jongki kim klem pengsan era ki suang bai pakadai tangka appearance kadika routine call dengan nak kali ki ba kane ka jia kumno mono ba IFIR taki ong badai ka sumuto kane bangi sha sumuto lada pikan mau bangi dawane banum sha ya katu ko ro ban su appoint do UMLA kadai halor ka to te am kan kamdai su bangin sum phala namar ba ni kum ki pressure group kane kadai ka jing pha sumuto yangi seng hito kadai na ka government la stho ba balai nu tu ar phuai kam don ka ai kata ka objection sendet mi kata ka objection undala ngi dawa ban ba unum long ban thung kam sop imat kini ki kwa be ban le kam sop de halor kata ka nong rem ni sha pengat kai haini kis ibom shot to ra hangno noro bat ka basung phalaru nomor ba hilai hi kat kum ka plakat ru ngila thok ne shut down uniform selling outlet in Kandailat, Happy Valley, etc. They sell, people buy, and then you prosecute. Ito hatuk plakat kumnungkong. Kabaar ngito MDA stand for Multiple Destruction Agency. Pat ngi penparu meneglai nukuwoy bukod jungi hatuka plakat ngito we may be jobless but we are smarter than government who remain lapdogs of their political master. Teplai kajing show uaiban yang ngamen ne kam te show kata kaba kat kum officer rank hendrai la shim personal ini don lang ban ngamen ne ya ini show hendrai la shim bet ka target personal kabamut ba de ban tentran bet yo presiden jong hito khnang ban tren keseng hendrai ngaku awan pha ga korwo ka brih nyok trap pat ba brih nyok trap pat para da khat wanum du mensin kumbang ala sikren habang ngilami badan ki senduk ngila kret meneru ngami ba ngapet ngai yang hunto ngayang ngayang be katar ki bom ki shot namarang ba ngampa bakin sa shot ki khot ki jungi kajing hang to kajing sa shot ru dai mana basdang ki sedang maki pitep balai ba ki le hunto namar ba ni keren ni kajing sisa kai kata kajing sisa
MDA is so forgiving, it reinstates suspended rapist cop. Lalu pikir mau untuk US Android, udah ubla, syak pengateng, ubla syak wengkam ru, harus nama arjat, kat lain, bung dan keti. Waktu itu tuh kena ru mentah kelayak. Hak tu kopor ke selesai no. Kai ke bengi keren hok, yangi ke gomen ke kuat ban scrap no, ban silent no ini. Tangi nginum silent. Bat ngin meneru pilai nadu pestang por bayat ngil akoman ni gitu khat ba umdei ban pun kulmar hangno no ya bai ya renti hendrai mano pestang man ko ngeu flashback umdei ragi polis haba nga mene ngadang gidang tor gitu khat ngadang pen kendria ngadang bat ba roni te hagu ho ka hagani ka krom no kumba la ong teng ki polis ka don hi ka mistake ni entai hendrai ndala sha push jingsha kidi ban solve ban kong flashback Hadin bagi kau itu flashbang buat sergas, kini kita kot kila iba syak tiap mengasilati arati kikia jengdom. Mana bom dom mak kari presiden bersayu, te hantu kami katakan, kuri berat dia musik tolak sangit santo, bat piru kila i himar kemat, bak kumno utu wiu SF10 umut pan kurang dari upai uang to prakasi tu sangit no. Hendrai ke jingle buat waiban gum tu kamu i kumbu ulak sim personal namar ba ngilak don dawi unadu bu kaung tergasi kinong hikai te menta ka di ka pod ya ki ban revenge ni te kam lele inge kentu i prada khot pardok personal ba wanam tiang kam lele ka ying bendi ada syakem ngine syakem lang namar ban im gari ba kecet mendreu umdai bangi le tami airu hadu menta kami ngayuk jengtip lakat tu kat ne segi han ribohoi ru kila kendang be hatung ni de kila no sa pa pinle kumne bali pimle kendang yi gitu gi them motor ki bawa rak wan bali pim not you don't have a gut pidi bandon kan ngi ru mena ngi ya untuk klem tek mas we are not covered pi ong kumno ngi bangi de hijra ndre hang tu mono pau sai bali pi haban le ya kawang ya dokter gas hadukan Pemiyadon kon, pemiyadon keti, pemiyadon men, pemiyadon para. Kani kan kertok kerlai pesian. Kata kadi kerwak mikran nak pasai. Ngimdon personal problem bat pi, hendrai pi pen i personal, takamut kadon ke selendet. Namar bangilai ilot. Bat habaya de bakajing keli ki ong ba. Ngidon ngi toko wes. Tengong bai. Haba pi sia hakap puat pi dang ya pet. Tang nak jeri. Tangi lei kisah kita kod hito adon kita ki mafia bangim tep bagi pa ki political party bandungi kita kod jungi ngila sa adung teng ta don we kod bula sa adung kan nyau tadi ta haba kum ta ngi haban tiat mi ko we have the right to protect ourselves kata kadai ka korwo ka bangi keren ta tengah hab keno hi ki namar ba hadu mentang ngidi mau jentut ya ke sarkar Kelai nadu hakapor bangi lek pisai pajba bangi kistange clean politik campaign katur kala di kamau jing thot namar ba kaki kensan ki sendan ke khe sendan gabri nyok trap kistang bansai namar ba ni pen i diklenti ba ba te hoj ni alach kadon ke criminal conspiracy jong sarkar mat penjat lek yangi nai kata ngakar ngabasai lada ki ong sabak kan no ru ndre kandon be lungkum ta kumno kin sim personal hadu katung bat ki isu gi bangi sim ru kam dai ki isu ko ong ba ban kot ndre ngi sim ba ki isu ko bakta e gajat benrio ni sha soman ru na benta gajat benrio namar bangi dawa ban yok kam yok jam kumjo Terus saya kayak gina kalian jungi nginum pendam ja kat beja long kat bolong jadi ban haban song along ndre ngin song along ba kanong re umdei bakin syuang bagi dia yang mengi ide kita ki blang ki masih bakin ta bagi syok ki bom kin lekat bomon ndrei ngi habang yang do kanong rem ngin ya hiru do kanong rem bat kimla hiru ban pembor ini stang lada ki sim no e ke jing im ke jungi ndrei ke jing e tri jungi kanom kot kumbaga hitu hi kala om haga jing yate kula nadu pastang bat skawairu ngan keren ko bakado ke intention ko jungi kadai namar baka sarkar ka ai sumuto ngi ong ban berat jika tuku plakat kumbo ngi la let berat sentiu teng bangin ong iki ba kumno phi mo ban ngang tentu ngan petkai la ne ka sarkar ka long very forgiving mo la da yu utay long bat bor kadang la ban penyok kampian
tengah tharai ya kai gitu ko bajia men ne kan don jing re ya ka sarkar ka par pa oi ka jing bakla ha jing long brio man brio ka don be ni te ngin pe lada ka sarkar ka long kumtane ka de tang ban chu man pembun di kita mafia na namar ba ka kargo kom reinstate imat ka thau kala kumpoi jangai ba kata kom perkhat ba balai ban saban simbiang de ki bala step sha x lene kita sha terminate mo Thế kedon ko wei ga baki ong mana ba namar ba kit khot jong phi Amat ni tang hendrei kajing man sao dengan ya peni phi kelai long isan met kam dai suka badai batong ba batumpra yo kan hendrei ketika personal intention ki kurana khali ki ayu nang ne hendrei ngam pamphai namar buki phong uniform phi tadi phong uniform ta prasen tang ta layu Teh to na keling jong phi namar ong ba don personal keras jong tau ka pun to pinang senen em ka police department net pidon jing bom sini tang yun wei police officer jadi bangi don jing sane ayo sarkar ber ke yu teman sing ngila don hang tai ngila ya keren ya dan re bangi don jing sane atau kemut ngi haban ja shwa katu kan ne por namar bangi stu wat yuriu idri ru kadang sim jing im ta phi stu yam yang ngilai ta buat mentar kidang kendang deh ki gitu khot itu keleng-keleng kadon wei ki jing ong man namar bangi latip skam ba jing to jong phi namar kelak pen kain hi kelak penjari rupai kasih 144 RPC to that is a simple question menne shwaban mi no po sadar ngila ong bangin le sekretariat denam yung le sekretariat ngile ku plakat don nem tu DSP yang tu ulah de ban inform bagi hitu kan dei kunte ki magistrate kelak de ban wan rupan tu na sardar lane kila ban khang lenti kila ban care ke barricades denam ku bagi side le ndrei em kem tre ban le unta namar ba ki kwa ba ba ngin provoke kini namar ba hilatip hi ki hitu ki bon ki balong emosional na banta gari ba kasai benrio ki bom salia hiru buat banyam na kata kata ki latip ba ndala pentro nyangi kemut kasai benrio kan satiang ndrei dalai leru minum tiang ka gibala syara istanat kat kum ga report ko bejeng tip ta hadu nyumut mentah Tapi ya kini par basa namar fi kum kena ngalam ngat taibun ki ban sepengar kendo na tempat pengat manta mono la seban ya rap ki ba ka jingle hajar ya ka jingle ba jamin ni ki haban nadu bastang latip hi ka hitu kamdon you boss kamdon you leader ngide di ka team ta we are a team we will sort it out ngin pembe kita but ye gitu khot ru ngin sa sei mangi ke jing ba kle ka dei na ka seng umdai na namar bangila ya te pular banginya dan berkat kenapa kini ki basaka nadu meneng ngila dep ya phone iki ngitong ba nadu bastang hiru shaban mi layang la pong pa ba kumban ban rum menne ta chisin bangila mi ta kumbut ngim khmi lenti ngin thai sedien kata ka di ka kerwa te ngin sa batai pat je ka ai nomor ba kane kan de ka kam jong ka te ba ka an kan le je ka batai bangin min ja sha hi te ka lenti kumno ban sei ki khana le jong ki badan pon to mun ni hab ya sekama ngam su yang no nomor mo fi ong ta ba ka hito hi kisnduk yap kila kara lupa yap ne im ru menta kasngi jadi bakim don kum kita kemen sim syakem hedu nyongon majority bisa i de syakem buyan ngodan tengi majority de pun syakem katu ketika message ke pasai Kidan ai ki ba masau bala ajar haji masau. mensau i ke mensau ta oi don bangat you tu tear gas kapitai don pat ki ba syak bom syak tiet kumar ki mensau hi don ki ba syak bom ki suloi ki ba yu tu ke jing syak bom suloi ngi penremjur nomor kat badang la ke tin jing syak di penrem ke tin rei ki la shu sedang bi pum ka so point to ledi bekim sedang hi kanum jai ai ru to na keleng jong fi la se no ong ki de persa jong ni pulet bu chana mention kerteng man ai fa ya nam ngin sawat de ki wei kinti kumno nomor baki ru ki don hi la ke jong plida ngir ni don la ke jong plida ya kata ngin me to nomor ba physic la tip hi bu ka hitu hi ka na ban ai surprise but what you to jing jia kumang highlight de fi mener la se post se bon ki bom tip ndai ni tip ba ki information ki ya ki yang kumno te ngin se le ta ka an bangin sime ka an yakti ban se ki to khat ndai ngin ja te lenti kumno ban ni
untuk plakat ngalak thoi kene. If right to voice dissent is not permitted in democracy, then why claim to be democratic at all? Penlong diktator no. Lada pikhen ba ban keren ni ke jing sha ban keren ni ko hok ka long pop. Te kamut pikwa be sunyon ban sulet dan bor. Ngitip sha hero. Balai pikwa ban penteran nyi namar ba ngila de file kies halor ka baha jong ka puli putih kaga yel lane kata ka job reservation on higher studies ya kata ta kila persang hi ban le kumno ta kam lele kat pidang tiet kata kadang rehem kumensim pitit dengan nang ni ngayeng baik ngakhan pet pitit nang ni biang baik kajing pang kan saja Henry kumpo ong pareng wun hil bat skar wun namar ba pishpun ketang pishim personal ngi klam shim personal lepi ngi lei plai hina du kostan baro beri nyau trap man bangi ya trali menjuban kano kajing pun kulmar tani ke ban vandalize hadu menne Henry dei maki bastang tar haba kila sedang ta ngi nyimla ban sha wat hak bible ro ko ong ban thap tang silian ka khlem ong ter mentau thap brio bro arliang tangim la ban sa ngedang dei tang ki brio ta tang itahi bleshibun 6000